ole loi le kol pai te paka Yesu Krista min na bon chawin gali movin teng le hu yung pu paka Yesu phal phai pi ba amin lo pi ka thang le tas dam lo wa hi le taw na yong inei theu vin teng le ha sa pathin thulama ai lo wa hi le lagaw lama ha sal nei uma jong le thi ol chu sei khoma taw khoma ki thu dio thei hi ti ka sei nomin pathin thu be se hi lo wa hi le sermon agil ta jenga galut ka gopon loile gol ho ko ma ko na request hong je in kam cheng khat ni ga nei dinga le ki pa thu se dinga hong ka hin na bon cha chung wa ki pa thu ka sejen channel ni na lut pe wa video ho na na ve nu wa to tieng le abangin comment ngei ta jeng tieng le nang ho ngai dan jong namu dan jong nain se je in ka ki pa in na bon bon event hin reply the hi jong lewang eti ho ka namu hi ka ki pa in amasalama amama na yong tabanga hi pathin thui se khom jingowa khat le khat ki thopi khom jing diu hi ka kinemin ka ta sanin yajna bon chungwa pathin phat theibo na chung chu jing hen lang tunia tia ka hung kila ta hi le loile pai ho a ko na nge na tam ta omin ai sun la nge na zo se chu thupia se ma video hin sem jeng the ki hi lo je in tu lai na to ding to teng le gam chot ding to hoi lai lai ma na to cha chom chom ka nei je in ni se chang se a hi lo wa hi loi gol te ki wa le hi je hin gam hong ki hong tan lockdown ten curfew hong ki hong tan boi na hong tam deu ta je hin thupi zo se zo po ve na hin la video ane ki koisa thupi ma sa pin tha na ko na all la pathin thu thla do na ho hlagau tho kin ho ti a point an ki sim chu pathinin dam na e pen tin ke yong iti chun ti ho chu a point in chun in ki bol to pe nan te ai la tua la hong ki la he ka se bang chun pat ki pa thu se to koma request tam ta hong ho chom cha til kho na ga se kanomin ama sa pe na bible cha mun khat ga simleng kanomin korin mi te hinga sol cha po le ka thot khat na bung som le bung li chang som thum le sagi na hi khat to ama thim ga wa ki ngai tu hlagau mi a ki ngai tu le ne hingowa kale kha sut cheng se chu pakai thupi a hi ti helen hen ama wang khat to win a het lo ta hi le a halloween jieng hen ati he khat to ama thim ga wa ki ngai tu a hlagau mi a ki ngai tu le ne hingowa kale kha sut cheng se chu pakai thupi a hi ti hen ati he sol cha polin ya chun sol cha pol lang khana se kinal keima dung sun in umevin keima Krista dung suna kom bangin nong ki nang ho dong ki ho dung sun omin hichilai bible chang ho he mi tam ten tu lai lamang chawin ama an cha na pathin thu hi iza kai lama hi man cha the him ka se nom ma sa pe na chun bible hi literature he na he the hi BA honors course igala English igala hailwale pol science igala education igala itma subject za chom iga kithena hicha ko na master degree iga ala na dinga honor course ke bol banga khu bible jong hi MIL hilwa ai literature sim banga sima master jing the hi ain la bible aga mastera literature he na he ka ti example ga sailem Israel te Aigupta gamin dal tha wa chu tuipi sanagal ka jibe ti Exodus lama imovin aile Bible theme ho chunaga ase teng lew athu udan tabang chu hin avai tabang chu hin tu khangin tabang a hitan ti hoga se lo ngai no ma umjeng ai wang e chun ihlagau achom lo hi ihlagau nun sungil ta chu hlagau oiwan helo pil chu hlagau oiwan ninga sol cha polin korin mi te ko ma le kha thar bung so ma khu ai bui pau te yong chu mei bol noi ahungovin ha chun baptai sung changovin atin teng le mo se tha na kon chun ati teng le tuipi kama ga adina pathin tahat kila azia tuipi san mi hemin i tia khen thailo chu pathin thu ahung ki khen jing pathin thil bol na ho chu i sei zo aile i lagaw nun ta san hai chom zo ai ya chun asima sim tho a thip thua cross apaka Yesu Krista na aga sun wal san tui longe ipga long ham ta sa chu i tabanga ki sem ham ta sa ko na ida tui long ham tia hilanga ko na biological scientific ko na ga sur hum hal hi ngai lo he
i pidinga long ham tui to thagau ti sorry tui to thisan chu ega tia thisan poimo na thisan eidinga iti hu hin dinga phachumam tui je heidinga hu hin na ipia phachum ti lai chu isaya pathin thil bol the na tui to thisan mangcha nangle ke dinga hu hin na thu sei zo le thagau achom zo he chu sol cha polin nong tu la ya holding out in the head you cut to cut to in Tim Gao Kahi Tilmu come in vision come in a prophecy come in his to come etia agel here hele hiti Bible Chankishun Hozo se pakaya kon hiti hen and the Bible to kalham Bible to aki seva la tilga ki bolding te kanan mai sam semun cross tungin helajun gantisan na soding asarisan na soding vo satan na soding titaleo na boldem kewang ka bollo di is a cross as ipi umaham ala tisan gan tisan ipi dinga ka so ngai ham ke ka chon se ding zi a thla do na ding chon se ngai dam na ding them ka chan na ding tele chon pha ka kisim te ninga Christian cross a tisan na so sa tai Christian tisan na so nung sanga ke i ati le Christa mina ka ki thoi ki tisana ki thoi na phan ta lo hi tele cross ong tu thing bo hi is a thing pel ki ti chu a thing pel ji ma chai lo sol cha polen se chu cross thu chu ati hi cross thing ki hen be aki kal chu ati lo pi chu himana chu cross ki o a hilwale cross ki put sanga ai lowale cross izal ham sim ji a chu Christian ga hi de set le vision lin vision hoita ai lowal lo pi ta gamu a ki ngai na lo hi chu ei ma ki bol thu bo hi yetun a cross chu Christa thi na hi ji a bo chu alu a hin ai la Christian a thi dinga aman cha bo hin a cross a thing ki pel chu ima cha hi lo hi Yasun a thing pel chu don la in lang a thing pela ki khai Jesu Christa thu hil zo chu ingai poimo ngai a Christa thu ko ile ke ingai lu asun ka thu pe azom ding he Christa thu pe ding lang zom le hela ab thi na cross le le ki boi pi ti chu nang ho na jas jing ta wang gil ta jenga ka se yasun pathin Bible hi sagau thu hin sagau thu sei dinga chu sagau baptisma elwale sagau puina sagau pan pi na ngai chai sagawa pin ngai he a thip na langin gapi zanin gapi ngitin i zat degree galong len sagau lama ipin lo wa hi le pathin thu chu a hi na banga ki mu chi theilo hi a hi banga imu theilo teng la chun i hil long sei jong chu le si chin adim a thuta sagau nun choma di zo lo phung zo lo hi tabang thu sei na ngai la kha tai inga ya ai le iga angai chu no ma nom jeng no less ke use jeng ai wanga isunga i thagau chom lo ita asan na chom phalo it thagau nun oi wa phalo tabang thu se taba tam jeng he a chu ti ho zo sa ko na ikiven hi ma sa pe na apoi mo hi them gau them chu koi ham thil bol the nung po nin tin thu sei them ta hi duty na hi thêm gạo thêm mi tam ta xếp lại đi ngà thu xây thêm hi ngà ya mi tam ta pui mang đi ngà thil bol thế này ngà hi thế thil bol thế này gạ tí chu vision dong hi mai thế mi chunga khuất ngà mà le hết thế dong hi mai thế ai lo wa hi le mang lama dong mi gạ i za chom chom thilung lung đi amu dong hi mai thế hi ngà bon cha chun adi poi ti po te hin la Bible thu do ki kal kho ma cross ga sim tang ti ho bang thi san so tang ti ho ai lo wa hi le in hi vel sigi na vel ngai ve ta ho in vel som na vel ngai ve ta kiti ho elo wa le ni som ni le ni khat fasting an ngol na bol lo wa le the hi ve ti ho mai me ya pa thien thu mong mong hi tu khanga hi kino ha no a kino a compilation ti sap ho chun ano a kino a compel ki bola force a ki bol the lo hi ye chu pathenin sel pe he na la ya pi sel pe he na manga chu eiman ingai hla ilunga ta asan apen theininga chu pathin thu ta hi poimo hi pathin thu ta chun gal hat ho zo se le se na gal man cha zo se chu bon cha zo the ita banga thil bol pathin thu ya chu pathin thu ta sol cha polin koi hi le hlagau mi a ki gela chun ka tu sei ho hi nga hen pakaya ko na kapi hi ti chun ya chu nang le ke dinga background event ding jipham tia le Bible a paka Jesu Christa le se na alen la ya ita banga umem ama thi do zowa sol cha hon ita banga pathin na at ovem amon ato anung ato zowa chu le kha ita bang aji ju background jeng hi a background la ama tu se iti pe a le Bible sanga chu amo ho tu he ingai san ding ti na hi he bang manga chu tu pha na min pathin tu saying ka te pathin mi te choming ka te ti ya le ama chu thagawa ki sem phot ngai hi
thagawa pathian thau nu hi phot ngai thau nu lowa hilama degree ga nei ji hamilowa le degree nei hok sei sin hilo hi ni themin lang degree ga nei je ngamilowa le hobungin apha 80 je ngamilowa le polang mit vena apha 80 je nga bible henai ti je nga chu mi pi te thagawa chom jeng the hilo hi tabanga ibol nge ya le number 1 ifel na ding chu ka tu sei la hin mi sang khat in ngai le ka tu sei pen hin mi asang asang ki khom le ti chu na lungela pai de ai wang ka pathian thau nu in phatta pathian thu in saya ateng le pathian lengam na to ninga thu hin hlang sap teng le mi sang tam ta ama dinga poimo lo mi khat in angai jong le angai pa angai nu thagau lungil cha khoya hi chi angai pa angai nu khat be chun lung he na ne ya pakai anai then ding chu anei hi ju ko ya kom ti le pakai lungel pathian lungel David na chu ya David ong chun akel ngoi khat le ong chu agel kho hi tam ta idei su ke yo mi tam tan ka tu sei ngai hen khat chang ka tu sei chu izan gel da ta le iya phachu mi sanga chu mi tam ta ngai sanga chu mi thu mi libe hunga hen lang angai ho zo se chu pathian hlagau chang hen lang angai ho zo se chu hin kho ki khel le mi sang tam ta ngai sanga mi thu mi ngai ya ki khel chu phachum zo hi hi chu pathian na tong teng le pathian thau nu ho lung ge la hi ya ko na chun khonunga thim gao hlem hung po ding a hi thil bol then za chom hin nei dungo Matthew bung sagi cha som ni le khat lama ji pi sayam chun ten le chun pakai ne mina thila ka no de ne mina chu ka bolin hin ti de wa pakai chun ka he poi ti de pakai he loading pakai mina thil tam ta bol li si na hong ding ti na hi ya chun thil na sa bol ho zo se chu pakaya kon hi pui ti chu hilai bible chang chun a phot chit ngal hi ole lai chu ga ngal phon tin le point ni na san hlom il awa su pi hodinga ka sei nom chu Matthew bung song le bung ni Mark bung ni teng le Luke bung gu hoi be na ai le chol nga ni a chu phai le ga ti taw te chang le lai ga zol pa wa le a sei ju te ju gil kil taw ale chang hum chu ga si thlawa khuna no yuwa aba he gil kil je wa jele farisai hol in mu cheno ale chol nga ni a bolo ding na bolo ve en te baka yesu adon but pai chol nga ni a bolo ding na bolo ve ti ja chu ale baka yesu lai ka gala don nom chu mi hem chapa he chol nga ani baka hi ati mi hem chapa ati baka yesu chu hin baka yesu chu chol nga ani baka hi sabat pathin hi ma sabat pakai ama tu sabat pakai hi a hi le sabat koi pi ham pakai pi ya ai le ape pa pathin su lo pi ha ole sabat su lo pi ham ke ka lo pi joi nang na lo pi joi a sabat sanga chu nang le ke i lo pi nang le ke i lo pi ji a chu ei ni ki chol do ninga je pathinin sabat anasi ma hi ai wanga sabat anape pa chu tua ami te la hungta Emmanuel ti pathin ilawa umta ti ya sabat pe pa pathin alawa umta hi le ipiham adanga ya chu ahin la heading kha chu hilahin ka topic khanaga luleng Exodus bung som ni le bung li dunga sinai thang bula ana phu de no chu hi chi dan chung che a Calvary cross a gan thisana an da na ki phut de chu Krista thisanin ahin hel chan chu thulung lui hi chi oyo teng la video tu ma ka sim de je chun tamta sei dang ka ten cross a thi na a ko na thisan alo na ko na tu khang chanai thulung tha hi ya ale khabui thulung tha thulung lui ki khen yong le apathin thu dola hu hing na thu dola thulung tha thulung thu in se thulung lu in se tengle Krista cross chu boundary cross athun masang sia hin khose se le thil bol lo se chu thulung lui da ni ya pakai chu le se na len la ya on chu synagogue wa lu ji synagogue pham ti ai le temple hilowa pathin thu ase khom naw Israel ten sabat ni se le pathin thu dan thu sim khom naw taw khom na mun he je synagogue nga galu ji a mi ho ko ma chu thu ga se ji ala mi tam tan tu lai se kina le sol cha ho na to thulung tha lang ve na le sol cha polong chun sabat nin thu se sabat ani ne ati ai wanga adon bu na chu tho hi lai sabat ani ji a ju ke chi ha ai lo wa hi le a sabat nit ho ko ma thu se go ji a chi ham sei kinin ka te sol cha pol dun sabat angai sana sabat ata asan ji a sabat ni a chi khoma chi ham ai lo wa a che na kho te chu sabat hi ji wa sabat ni a ki khop khom na wa chu Krista thu tho kit na ga sei nom ji a chi zo ham
Korin thor khat na bungko chang som le chang ko hin keima mizo si a ko na ong thola kahi wangin mi tamche kala lu theina dinga mizo se su a ka kisim hi chol cha pol chu mizo se la lu theininga ama le ma kisim lamdang thu se hi aban simu ti le chuti chun judate kala lu theinan judate henga judami bangin ka umjin judami te la lu goji a chu hichlai phatla ya chu milim ho to judabo he Greek mi te tiếng là gentle te tiếng là juda te hi ya cha chen zo se a che Asia Minor a chu juda tam ta chu amma sa pe na ki pan tu pa juda te hi nga ti chu aba na Greek aba na gentle ya chu ma sa pe na chu ama jun azat chan pi a chi chan pi a chep tan chan pi ho chu chi a sabat ni kho tiếng là chun sabat ki khop na wa thu ga sei ji bo hi ji ga sei mana chu sabat chu ani ne ki ti thei lo hi sabat nit mong dinga thupi na sol cha pol kam chinga ko na khat cha ki za lo he a hi sol cha ho na to bui ga sim le chun vel I zalam pol silas te holoi pathian tu sei na wa sabat ni hilai chun ti ai wa nga rom kho Greek mi te gam Ethen ko pi thu na chu sabat ni a thu sayam le ida sabat ni a sei diong Ethen ko al koi ma cha sabat mi lova juda mi lova Thessalonica che no a sabat ho ko ma che ya sabat ni a che lo wale ni dang teng le mi ana an za chom chuma kho ji a chu thu sei ne thei nei lo a ki khom na mun nge wa pathian tu ka sei no ji a chu sabat ni a chu aga jo lu ji he ti ka sei no me ga ban ga simbe killen judate kala lu theinan judate henga judami bangin ka umjin dan thu a jan thu no ya te kaloi lu theinan dan thu no ya te henga dan thu no ya kahi lo wangin dan thunoya bangin ka umjin he dan nei lo te ko loi lu theinan dan nei lo te henga dan nei lo bangin ka umjin he pathian dan manglowa kahi poi Krista dan thua kahi ti chu Krista dan thua kahi hu hoilam dan ham le Mose dan ilwale sinai thang dan lam sei lo pi chu Krista a ko na thagaw lam dan pa chu hi dan a ko ma hi jati hi dan chu dan zo sa nga poi mo he ye chu Krista chu chol nga ani sabat pathi na hi sabat pakai atele sabat chu len ham pakai le ham tikit ta pakai len zo ele pakai Jesu Krista le zo le pakai Jesu Krista dan a zo so cha pol ma hi ji a chaman sabat ni mangho ko ma che ten le sabat ni aga chi a ho in wa thu ga sei ji ten le sabat hi lo milim ho ko ma che ten le ato khon mun wa milim ho na chi aga sei jing ji eta chu dan nei lo te ko ma che ten dan nei lo banga ga sei ya dan nei te ko ma che ten dan nei ho banga ki se ma ga sei thu a sei abon cha Krista ami la lu thein dinga abo ji chun nil na thing poi ti hi ka sei no mai ya chung loi la gol te ho na ki chi thai bi kolasa bung ni chang som le gu ga sim ki ning ka te Kolasa bung ni chang som le gup nga sim te chuti hi je chun an ne thu a him don thu a him kut ni kho thu a him thatha ni kho kut a him chule chol nga ni thu a him koi man nang ho oi mo daw hen thatha kut sabat kut kiti ho al wal kum som nga alhin tiang jubilee kut kiti ho za chom chuma Bible la dan manga kut ki sem ho chun koi machan ne le cha chan nong koi machan no oi mo daw hen iga sim ki na le hiti ho zo se khununga thudol lim a hi bove a hin ata asa jo Krista hi chilai chang som na sagi na hi English paulama je parallel Bible ga ke wing ga te shadow of things to come shadow of things to come thil hung hlung ding ati thil ahung hlung ding ahung hlun masanga ale hung kilang astina hi ata ahung hlung masanga ale hung kilang nisai ga adina hi le li umbe to shadow umbe ta ale nisan langa ko na I kho a hi le ale chulanga chi iche hlun ding hlun masanga chu ile chu hlung pe ji hebang manga chu Krista pathena ko na hung ding ti chu leisim ti la ko na pathin lungela ne ki gong sa ta
sim ti la ko na leisu kisima ko na ati ale ama hung ding chu aki gong sa ya chu a hung ma sanga dan hung ki pi a hi ya chu sol cha pon pi sem dan chu krista a pui lu tu dinga ki ne ki pi hi ata chu krista hi ate le la ya se do ti yong ya koi ma chang ku tu I thu ti se sabat iga se ye chun sabat thu di wan chu ki chol do na ami serate an nei na ding wa pi hi ai la chi ki chol do na chu krista ta zo chu ki chol do na ahi methi bung som la khat lang ve na le hung vin ke kom hung ki chol vin pu gi po ho ti krista bo chu ki chol nga I thagau nun chol na ilungel chol na iza kai krista tin chol nga na ki mo hi krista lova dan le le ki nga hele pu gi hi dan chu pu gi hi dan chu subset chang hi ya dan chu iza kai mi him te dinga chu ki pal na hi ti ai la tabang ki pal na dan chu krista hung pha na ata krista hung pha na chu aman zalen na ipi o hi Hichi zalen na chu sol cha polin dan ho nei ting le dan nei lu banga ko ma dan nei lu ho ko ma dan ani ting le dan nei banga ka chi a mo ko ma thu ka se ji ti na chu lai chu hi a chu good ni en lang ipini don koi ma chan edem da taw hen a ji chu hi ti ho zo se atta hong thun ma sanga alim la hi na dong mai ga ne ya le alim ki kol alim ki ne ya mobile dunga lo le lim la ki ne ya ata na dong manu to nung mukom ting le hotel dunga nung to khoma cha na don khoma coffee don khom restaurant na wa le ya bai nga ni ki po ting le alim la na bit ngai ta lo pi ata na ko ma ta cha ata akoma ting alim la ngai lo ya chu hi sabat dan ki pi ho zo se hi alim la hi en ata ta chu krista hi ya pakai sun ke ma chol nga ani pakai ka hi ati hi chu di chu ki nga ani pen ta hi ya chun chol nga ani chu len ham apakai len ham apakai len ale pakai a ji din ti chu ka ga se no ma hin azo nan bible chang kha ga se ngatin thu pe zo sia thu pe len pe ni pi ham Matthew bung som ni le bung ni chang som ni le gu za sang som thum le gu ma ko nin ho hil chon dan thu pe la a pi pen hoi ham ati chin aman adon bunin nangma na lungpum pin lagaw pumpin chule na lungthim pumpin pakai na pathian chu ngai lun hi chu thu pi pen le ama sa pen a hi abana chule chodabang ma chun ani na hi che hi nangma ni ngai lut bangin na heng na kom ma na heng ko ma ngai lun thu pe hi che te ni hin dan thu pe zo se le thim gaw ho thu zo se ki khai che hi thu pe len pe ni pi ham voice na pakai na pathian chu pakai khat se bo hi ama bo chu na ta san lung thim pum pi laga pum pi na lung nangai to na pum pi an na ma san ta nangai lu ding hi ti diu to mi bungup chang lia se chu ya chu hi chi thu pe ban ai pham ban chu ti ale pakai lungil pum pi lagaw pum pi ta as pum pi amin angai lu teng le aba na angai lu ding so pi hi che ngai lu na cha o ma hi le ta san na chu dan chu poi mo lo dan chu hi le be ai tam Beilove, pa Bible in says them, cut, no cut dong. It is a dot cut dong mangloading hypothian to mangload. I vanga, dan mangload 8 ili iti nang again dan is obluwa di itiham. Ajinem tile, dan pepa Christa as uma hile. Elijah solta Polin, Rom bungsugi lama says. Meet a zipa, titelo, zi anea. Hits ako na ong tolon umahile. Jidang gane han lang hilela azonga kitintin. Ale azonga gati sanga chu azipa la ako na ong tol ade ya hile. Thile hi jenge ati chu. Thi na bo chu lampi hi ti hona. Ipi sei na ham. Dan chu thilodi. Som thu som hen lang lo za chom chuma Bible a dan ki sun zo se hi a lo hilo. So ke. Init lo hilo. So cha pol ma en. Dan chu lagaw lam dan hi beilo di chu pathian a beilo wale dan chu be di tin helo yes pathian dan hi ya je pathian dan chu so cha pol ma man subsit chang hin koi ma cha ni zo lo hi ya chu ama ta chu hunga chon se nei lo cham kim pathian chun Emmanuel pathian ta sa hung chun ama chun ta sa dan dọc thầy lâu mi hiểm số tang ho zo se bat na lekha ti kolosa chu dan bat na lekha ichungwa kisun isu lo thin ding wa bat na chu I ti nya su lo thin thei lo di hi ti ho zo se ma ho nga thi na cross a khet be hetai ti
cross a khet be ta ya chu nang le ke po gi dan po gi o se Krista chunga ile ta Christian ila pia cross a khet be ta sa tha ta ta sa tha ding ta sa zo ding ya ka zo thelo ja chu Christian ke khela ta sa e zo pe ta chu e zo pe ta ja chu Krista ke ko ma le dan zo ka hi he thim ni Krista ke ko mule Krista zala ke dan zo ka hi a Krista zala ke thim sang kai ale dan chu la so za polin se ta chu a thi ya hi le ti chu ya nang le ke thi ngai ta chu I thi ya ai le chun a dan thilo dit aloi pa azi pa thi thei hilo ai wang aloi nu cha aloi pa ko na ong thol de ya le a thi ngai za me nang le zong ki ti ding za ma zong ki ti chon se le ya chu a thi ya ai le zi pa ko na ong thol le he banga nang le ke yong Krista thin a chu I ga thi ya hi le hi teng le bo chun dan la ko na ong thol ki hi ti a thilo wa uma hi le dunia dan se ho hi Krista thi chit lo ji wa thi lim bang abo le bang a thi lo thi nai thi lo je wa da la se he chol nga ani sa nga lo pi jo Krista chu hilai na ume Krista chu chol nga ani sa nga tele chol nga ani na pe pa Krista ai uma hi le dan jo se zo cham ki ma cross a nang le ke khela dan na zo pa ko ma chu ama a chu ki phu ma ama mina chu I uma teng le ama ei hil banga chu mi hem lui hi sol cha pol ma chun tuya baptisma changa imihem lui itha a Krista to hin khota hin khom hi a hi le nan le ke dinga ti jak mlo thu pe len pen chu na pakai na pathian chu ngai lun da lungthim pum pe na ngai lun ham na het na zo se na ngai lun ham ole na het na pa chu le se dan het na ne ya ai wanga thagau lam dan het na ne lo le se lam dan le het na ne ya ai le na het na Krista na ngai lu lo lai na het na zo se Krista keng bula asip lutte thagawa chi na nen pe teng le thu da I mu the ding hi ya chun le se nai chi nei thep na ho isim san ho zo se ngi pathin keng bula ile lu lo wa le pan om lo hi hiti ho ko na pathin tu hil chet go teng le Bible ki kala la ki mu je ngai ya chu a sabat ani khuwa hi lovin so cha pon se banga ni kho thi ni kho zo se thi ngai ya chun ki ginin ki khoming katin elwale Friday ki khoming katin elwale thoki ni tiu hon Monday ning ki khoming katin evening ki khom jong len apoi mo chu kata asa kalungel ka thakau pumpia Krista ka ngai lut ham he chi ka ngai lut na hunglong do chun ka sa le sangkal hinga kom ko loi le ka gol paite ka ngai lut hinam hi chi chu kite nai ngai lut na nei mo lo adan le sei jeng ei pawa sei na pabeng ipi kisip abang eti so pabeng i phama kisip banga adang ve mo lo adan jeng ki choi sa ngai uma hi le a Krista chu ki dei lo ti ne Krista uma le dan chu ngai tro is Krista dan o se cham ki mai dan cham kim na pa ka uma hi le Krista za la ki ong dan zo cham kim ka hi ipja ta asan na Krista chu ta asan na abram cha hi banga chu chep gatana abram cha hi ngai lo katisana hi ku ki chapa thi san tha do chapa thi san lo nga hi ya chu ke ma hi ka chep ga kitan ji a chu lu khu ne ki khu ji a chu ke ma chu abram cha ka hi sa nga chu Krista a chep ka kitana Krista a ke man ga ki wona hi le chun Krista ga om le jo chu Abraham cha ta san a adopted son ka hi na jo hi study material le sermon do chu nidang teng le pathin phal pha e pe wa hi le isei ki ding koi ti bin mo holim na pharim chang ka ne ji a khong kila bo hin nei lung se naw le nei ngai lu na za nei kho to no ho wa nei til kho no ho ji ki pa thu ve ven kan se kin pathin na bon cha pathin na bo hen lang mal na som ta hen dam se on lang ki mu to kit ka se devin chi bai mang phao le